E huarahi e haerea I te kōhine Māori ki tētahi o ngā kura rongonui o te motu ako ai. He mea whakatūwhera te whare huarahi I te rā nei he whare hei tāwharau I ngā kōhine te kauma ono o te ao Māori me te ao iwi Moutere kia haerea rātou ki Epsom Girls Grammar ako ai. Hei tā pere wihongi e whai ana te whare huarahi I te angitu o te whare I whakatūria ai hei whakamarumaru I ngā taitama Māori e haere ana ki Auckland Grammar. Ko te rerenga atu tēnei a te manu I tōna kōhanga. Ko tuku kōtiro ke kuhu mai ana ki tēnei o ngā whare peni te whare me ki peni te whare wananga o te huarahi. Ko te wātuatahi tēnei kua wehea Teresa Nathan I tōna kāinga. Heoi hei tāna mo te painga atu tēnei, aha koa te pauri. Ko e tēnā taku me ko noho pani au, ko hau naki I te kāinga raka e hoa, engari ko e tēnā, me haka tūherengi a tēnei wahanga mōna. Sad. How come? Because Dad's on his own and he'll be sad because I'll be leaving for him. Ko Nathan, tētahi o te kauma ono kōhine, kua wai marie ki tētahi o ngā moenga o te whare nei. He whare ka noho hei kāinga rua mō e nei kōhine mō ngā tau e whā. Tikanga Huarahi, which means the home forward, the way forward. And we want the girls when they come here to forget about the negative things that have happened in their past, but this is the way to go forward. And there's opportunities just waiting for them to grab a hold of. Ka tahia Noah Wallace ka whakawhiti mai I tētahi kaupapa pēnei, heoi mō ngā tāne kē o te kura tuarua o tī tūtahi, wa tae mai ki te tautoko I o rātou tuahine hou. He ai kia Wallace, he rereke rawa te tia ki kōhine, engari he hāpai o ki muri, e ahuru ai te noho a ngā kōhine. Yeah, we're prepared for it, not just me, but there's a team of fires that will be there to kind of support and uffy the girls and help them through their journey of their educational pathways, so it'll be great. Ko ngā tū mama wahine rangatira pēnei ia Helen Clark tētahi, kua puta mai I te kuratama wahine o maunga whau. Me te manako nui, kia whai hoki ko enei kōhine. So I'm really feeling excited about what's about to happen and what this means for the future of Māori and Pacifica young women. Te mutungo te rā kia puta mai ia he rangatire mō tātou, mō ngai Māori, ahia, ingari karoa, ko e te rātako tino, hia mutungu pēpi. Ko te hia o InZone I nāianei, kia whakawhānui enei tūmomo whare puta noa te motu, e pai ai te tuku I ngā tūmomo whea ko pēnei ki ngā Māori toko maha. Pere wihongi, te karere.